Kublai shibu ni pi borok bapai gini video. Tikani kadi ke program jongka examination kaban sepelong hau benai November ajar pesan. Jongka Meghalaya Public Service Commission MPSC. Te kini kadi ke program kaban sepelong hau benai November. In continuation to our alternative program will publish haka Arkunaterik July ajar pesan and MPSC X7 2023-2024 176 dia halai putri September ajar pesan. The competitive examination for the period is hereby confirmed for the following posts as shown below. Ini di post kembali sepelong hau benai November kapus menkong kadai ka Inspector of Housing in Housing Department. Te kan sepelong haka Kasantarik November ajar pesan. Haka por kandai siteng mestep hadu ka arbaje. Tikini venue kibala ini kiban sepelong exam untuk exam di kapus kebaar kadai kan junior engineer grade 1 civil under various department di kanir kus pelong haka Kasantarik November ajar pesan haka por arbaje nopai sengi hadu sau siteng chanmit te akademika jongkani te kam pala rabanulut te stanganuhi kani tayohi pensala banulut kani akademika jongkani te sadangnya penkre bhai kani ka exam banwan te makani kawai ba kani video pilak ban prepare bah kham bah susu nomor ba pilak tip ba ka exam ka ban sawan jongka MPSC jini ki post ki bala ai ken sadon hu benai November Kasantarik te pilak la ban le kham bah susu pilak ban practice ani krek kot bah kim step krek kot te mat kum juru bunangi bun ba tip ya kani exam bet dal ada jan day dear por bet last date bet kumlasai exam mentat dolut amerikat ketupat ngin kacing tip kum tupat nginum yo syuban prepare bha tip bet last date lahat hakdak te hakani ka video pat kumba play kumni te pinyo prepare bha te sanang le bha susu te sapet bet malaki video banga pelaj ini jongka program jongka MPSC bapin yo jingtip ba lanu ke exam kikipus ba kumnu bakin sawan bang bahap tho exam te pitip lupa kumni te pinyo ban prepare bha yo ban kre bha yo ban score bha ke exam te waju misre ka video ke banga pelaj bapin yo tip bha kikipus ke ban sawan te tangkam tahi kublai shibun.